Anar malakan yam ka nas dialtin kontin barwanya lingwa seme ka Nuer online TV channel to kon ke ler jeska loany bana nywa kel kami mbakona linga riega dana chituo kam ngwane Nuer karodien rewe ke Unity State bana mandana sho lad gwas me bana jelinkel kan kono nyam mi jiram jidit gwas mani Nuer online TV channel gore jeno jender jenyo kanedi kokien kade subscribe anda mandu ni chang kon nyang mle anong roi na gwasame an wala changa jan dangro widong wan kapai di chron kina dangro widi jan dangro widi di jari report me chitok ka changa jan dangro wide diok kapai bada kron kina dangro widi jan dangro widi di ban mandan le ro do gwasme banajeling Keregan chitok re which ka Unity State chala do nene chetekane ti shop ka baro ti sharnak ka jibone tungwan gwad mi chikor chitok tin kam ngwane Nueri karodien chala do Nueri ka mo tuok ka shanga jandang ro wide diok ka pai bada kron kina dang ro wide jandang ro wide diech chala do jan tuok ka gwad mi chit ka dar re doar an shalke jej payam re which ka panyajar ka bentiu ke ngwane Nueri yet karodien tone jane dang diech chalaro shakane kwikel kane dangro kwishndodien ka jo dana shalat manene dialtin kontin chilu kie tin tie ken tesnien kane dang baro ka jibone tongwan shalado no man to korjene korwa toga kam nene tin kontin la Nueri teke ter mi kon to ka kanwal ka kwira mishanak ne ka gwase chiwe karun teche dodjok wa mi ci jitter ma shikaro mone shikarum gwaskel wa chu kormo choro to chutok no ka chwaram kel chwaja nak ene te sharan den chaja nak na wal alo shere me shut ko shol kana radien chu karandien mo shu kana shol rai wichin winemi en wano me ci tok chu kor chu churum tugdel dangro chu naitin sharan den nak kenyam shuga shuring re shene ken dialan gwad mo shurin chudol ka chu kujin dong ba shu kan yoba ko bigi she man ken bigan ga nyomu kan ga tol an gwad mo no shukor chu to ka kan tugdul dangro ajan mo ko benedi shop ka baro bi ken biga tesnien ka jawran shalat mi kon gwitin quick gwi kon lat koro diere do Nueri shush kon long gwan mi moliu kon ka naka kon ay joren kon tie ka kon naka kon jang kujame lel koro da lo na kujede dien amishit kana more do Nueri akel mi jega long magor gwech ka do bdande naw nyam kaja ko min Nueri mo kan ka wewe lo na karodien Lora bang chit kamala kora tuog bori na katikan ga jitare ni special ka panya jar ngai kon dan le rod re wichin winemi mishit kana mani she chong gore jano de Nueri de karuden yoko min jay kana de karuden jay kel de ga let kel mugi kon ta Nueri ta dar shen kan Nueri Nueri kan cha chiram kan ne cha miet ko nywa ka kene tungwan aduno kan Nueri jagujen wodong de ka focus ko de ka rodien mat de ka jal kel de ka rekten kontin naka ka yarka de kan gwini tade dundo Nueri te ka tangwande yarka long shire mangai kona tare kamna Nueri ka rodien na kanten kona naka Nueri ka kor gwamu bar na me chala mi jega long kwinya dial ka Nueri mi chirek cha wotoga la liam di la toga kakan Nueri kan ngaja gwanu adopa dien medeko nyam kajamo medan reshing Nueri ka gwase wal Nueri wachal ka kene itnas en shun Nuer chala do beko mishal ken Nuer te krol mi chito ka kor gwase chewa churan chwe daman chwe janak re Nueri me meshi dien chikan gujeno ne me chiang mi chro de lo de chiang mi je ka kujamo benayik te kedol na bana mo baje luko tele Nuer dien me ben Nuer le nak me china do le dul kana mo cha yat pinya no ramu ranak baje chole de ba chole Nuer
wan nuer be ko shina chikorien na karodian an wala nen kone shal kon dial nuere wa muku ko manye no chede gwa no de na de nak ko lu de nuere ka jawran chalat nuere dung mu shung kan kel ala ne te go to na karodian dara gwa lon ko shal kon dial ne itnat kata ko nuere bi kaliu te kata shiang madan man chai introduce and tame ka jan gwa same ki ta da na cha binyo nas no gora no betaka bom kan mai dial shile bentene and kora ka tuogan tama kam nuere karodian menna karodian cheka pega dire chites ne dang baro ti shilu re wi ka panya ja ne de ti de ga medi long de kana lat chicken de ngang no de ga nang rodien de ga gwini kwikel jang atin ka tundien nakana gor kano de kan dor nuer bode kana mach na kanong nuere dumme la nuer la kana gor no de kan tiar kono kam ni ken de kan ga paldara la mo gwalong ngai kon nuer no kan ni tedi nuere la lat kan no te kan ga kwai lwa yes ate kono kwai lwa la to but mi se ben ko bidamor no beje diar la ja shwide kwai lwa dan kono chal nuer che te ka kon kwai lwa te ka ne tin kon tin la gitaran kan ni kon gwe jenu de kon ga palika ban me ben kam dan karo dan ci kon agwe no tem de kon la da badit so na me gora char ka gora gwech ka dobra ne no de kon yam ki ja mi shit kan me gwaye long ko de nat no de kan char ka dup tin kon de kon yam ki ja re roja len kon me ne char man wo jog mat nuari kanete go la tok batare kon kenen konten loy ko kon jok kachi dien bola di nuar sigan gala long bako dong de kan ka woch so the reality jakan kon ko banate banan rot jok ci kon bu wo nyam re teka ni ndoran o dara developer ki dara wokel de lat kwakten kon dong de development der ben geje la we jokon tam dong ci tegaram jen wala re woch ci jen kenyon ko gor jeno de la ulet betera dien me bijo moy ko ne ti ko kon jitara wal den be yede be jobat so we dan bo ko le pi de bon yamde ka jano nang na rodien bala do bedien so do ko nang na rodien che jan dan bug de kon nang niam so chebe man tuong ma do dung me no kor dana bana kor pel de kon gwini kwi kela danan te liateten je ku jan no mo dara gwalo ko bunwar bu nang na rodien anyogre we danan wi ne mi ngai kon no kap ka mach ko dong banaw ka mi nang na rodien ka jana wa kam gor ko de me de ka kaf na ma keliu ode ba kon tolo long kon ni kon shal nuere dung me de kon gwich de kon char de kon go de kon nyam go je de kon go gwi kel de no de kon nang ro dan dara gwalong de kon gwini kwi kel nuere ka ne ti de na de kan kalong kanang nyam ba di dan ka ro dan chere me jabech no cherem be jamat cause tama chenke kon wo right kon do dan de kon nyam ka jenden betekatana ste bi we look bikan tare kore bikan kanyokom non kan kareda so do dan de kon nyam goje palika no modar kon jaw nyam de korik dial kon telat korodien no de kon ka jaka o de ka tel madiana bana nyok me len kon gwasa me bana rocha ka ta danen te kume spela yote geje na mane dara la update ka tin kon lat korodien re wecha ka South Sudan Dr. Machar ngode re ti jen chere ngai kon diale ngod kirmi yadit no roma jere ti jen ka dobra ngai kon jen go che goro no te malum deben focus ke li wote ko ba nuere ba ko wujidi re wika South Sudan den wode benamal no na mekele ba ja kon ko de ne sharba kon ne kon shal nuere ka duptin kon de kon ne am ka ja ko me sharandan me dit kel shaja yen re te ka no ka bane gujanu ne me tele lot la ja nyu danu mene ra dien mi a ti jong ne mu gujo dong bela kwer no mene la de ba be gujanu betelot so mi shirga ne mene jela kon kula focus ko kira dara mal dara jeno dara gaf ndana cha create no dara je watch ko dong ba gang ne Dr. Machar ba gang jere ti jen ko de ne katin content rewi ka South Sudan ko kala George le de ke jek
nama keliu siang minyono shimal chede tere which ka South Sudan kon South Sudan go der te kamal nama keliu de jalat dera mogwa so shikir no che Dr. Machar che jede jako der la ramandan en dong dia gwantere ka kor gwan ber ka jeno Dr. Machar gore jeno de mal der ben yu ka South Sudan kule chare jeno long ko do dan en dong de mal der ben ge jene kula re wi ke jem du me gwanter mo go dong der wo der jen der yu ton ko dong ge der re wi jen wi mi dan der yu ton no kore bat ko na me cha lele kir ke do dan gore jeno be mal be yar ke je so that is the reason why menen yen entame shuina en choje makeli nga no ngamo kir me yadit so gor kon dialo de kon te ngaitin kir me yadit mi shirka na me che lat ko logo mal jawr den gore be nyo kon kel gwas me bana ro cha katin kon lat ko rodien bu kon linga ta dan che nyo che dit ke jen tamare do aran kana riba la piu shika benyal ko piu shika benyal antama la o binyoch be o kamare bro da ka be chon midit bo ko me bere wi ka South Sudan jere menen yana magwasa mo en Nile river she piu shika jako be kon wan moy kana ka jakana ko bna chuj en nyoche me menen yana mani re wi ka South Sudan kelio la goten kontin che kurma de ka gwade torchu de neno lan kelo che jo occupied chang ba k ba jalat ba ka do bran de jalat ke je ngode der ba ma chimenen kon mo gwadre me baril jabal na bor na kana witin kokena weka malakal weka witin diale kokena kontin tere ka South Sudan especially apanal kana jen jong le kan goten kontin la mala moye long ka shu natin go piu ka wan ka son wi mi chala do chana chakale le shaka daga mat ka pana region ka malakal ngai kono wai na la mo ala piu level in chawonyal medena take should ko de humanitarian de na lo ka jodan jalat na mo kelbane nyok gwada weka numele kanyam lele station wa normal along with can pu kan konyal wow station ba normal bo no kan go dial ton wa ngut kam go kan tele pu te shine je ke tele mission je ten alo ngura go pikien kan kanonyal but ku ju ka panala ke jongle wo mo beje long am beje so mo go de ne dial de kan mandan lero de kan ngach Jordan Guazman bana nyoka mi kwen kone re wicha ka South Sudan bana roacha ka ta en chalat ka queen enten contentual ka commissioner ke ta dan dong te ka dol machadul ka jogwasame en machalat wa commissioner forum wa chakutok te ka dol machikan dol gwaz magor banyo yakel Yaladone, a 5-day commissioner forum in Northern Bargazal State has concluded with major resolution aimed at strengthening local governance, improving infrastructure, and clarifying the role of traditional leadership. Kan chiga dol ko do dan de go nyam ge ngai kona jangu kan nyal malong lo let kan long ko do dan de dore dere o nyal ke wal doren ko ken bit ke cha hanyu unadi so cha jo me cha jalat mugor kono de kono ling tin ko ken kon dong de kon mling kon ke ko ne kirme yadin tam ka do badanen wona ke election ge nyinga dial kon le de benefit be chobre do ari ne jen mi chane no cha nyaade je kwan ka chene ko ken cha nyom kwan ke ne kon chi la lo yel ke je ken dial ti let kirka ko balakur ko run chang che ko kwara shaben no bete ke ne to ngante bi chonga je kel to be support jen menen yen tam ne dial Rewi ka South Sudan shuishkan ko bakula teka gaf mi bakula ngad ba kwarbe kula jekaje Dr. Macha tere tijen so ji Dr. Macha tele campaign milele lat so nobody is worrying about Dr. Macha right now ko shade diala kon ke power ran tega jeke liu chaja wuj kaje ko tere tijen ngum der lat talam der lon kalane so no mo meditin cha nyaare kwany ba lo jaramadan ndong an kir ramadan roje tama no kata dan en gweje no de wi daro nyal kaje
mi kono gui kona mi shere me shash la do me nepotism ko teram de ko ne nyaade mo bala kuar pel ne tin ko ken no sham shere mo shajalat so kir mi yadi shamal cheje gor ka jen gwas mentama do no yede shoka pin ko bobom committee ga kuar mi benden no be ju mal je kapet especially ka jen 2026 election na balat te kir mi yadi no te ka 10 mediten mi be jek ko mo dr machar we ngure te jen a cha je bulun ga jen gwas mentama den jaga je ko be kuin kwar be jalat karwade ko jen dana gore ka jen tactic dana gore anyog within kuma kir mi yadi bo te ga mutokten no kuin adut kir mi yadi de me she easy der position dung bol melo der jayar no ko dong de la jara mandana dong de ko de jek mi che to la to lo che weche korap and then there are more der ko der jek mekan we kana korap and then kan dang ro dial de ga ben pinyok ko during election there are more der de chung ani selpke mi yadit kena Dr. Machar gane de ko ken ka different parties tentere which ka South Sudan jo me agenda na gorno de nyoka yekel ban nyo je mudien biata ga mal bye.